ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura, tuzotera tumeze nk'ibirura, kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu, nimba mutumva ibirura, amadubu. Ntabwo ibi bizagarukira. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza ku wanyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikintu yovuga, noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwepo. Kuba tuzira gusa ko turi abanyamurenge mu gihugu cyose, tawe twahemukiye, tuzohagarara ku kuri, tawe turenganyije. Nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze, ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira. Ntawe tugomba gusaba kubaho, nta nuzotubuza kubaho hano munsi y'ijuru haypo. Ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'imfu z'abana ngo zise ngaho bibamaze ubwenge. Niko bigomba kugenda. Ibintu byose bisaba ikiguzi, kuko iyo bitagisaba ntago mwari kuba muri hano. Sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Makanika badahe barwana, bakicirwa ku misego y'ibiraro, abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama. Ibyo byarabaye. Wa munsi mumwe arerekeje yanzira bavugaga ije wanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda, ariko icyatumye mutagenda ico nico gitume duhagaze hano, kandi duhagaze twembi. Kugenda kwa bamudabaye n'ababanjirije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura, nta nubwo bizaduca intege. Tuzakomereza aho nyine maraso yabo. Ni mureme mushikana. Intambara umuntu arayitangira, ariko kuyirangiza ntabwo arakazi kiwe. Ushobora gusora isasi mu mundu kari kubita rimwe rikica umuntu, cyangwa ari kugira ngo uzarigarure aho warikuye, biragora. Ndibaza neza ko iyi ntambara abayitangiye nibadasubiza inkota mu rwubati bazabyicuza ubuzima bwose. Ntabwo gupfa ko abanyamurenge bazira ubusa, bicwa na leta, bicwa na bene wabo b'abakongomani, ntacyo bazira ko ari abanyamurenge. Ntabwo ibi bizagarukira ngaho. Kwibohora kwacu kuzabaho tubishizemo imbaraga, tubihagurutsemo, kandi tubirimwo, kandi tuzaharanira kubaho kwacu nuko abandi baturage bose b'abanyekongo, kuko bafite uburenganzira bwo kuje iyo dushaka mu gihugu, ariko ntabwo tubyemerewe. Inzira zadifungwa ku banyamurenge, abandi zifunguye. Nta mushi urazira kuko atari umunyamurenge muri ene y'abanyamurenge. Ariko habaza abacwere hano mu rusuku ugakomeza hano, sinzi ko ari abanyamurenge bake cyangwa benshi bashaka kujana mu cyangwa kwemerere ko mujana atekereza ko yo guhurutsa. Ibyo bizashirwa iherezo, kandi ntabwo bizashirwa iherezo turyamye, bizoshirwa iherezo nuko twahagurutse. Mureke gutwarwa n'imfu, tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje. Tudapfuye nta gakiza kazaboneka kanyu. Tugomba gupfa kugira ngo abandi bagire gute babone agakiza. Ntabwo turi abasazi, ntabwo turi ibifu. Ibyo turimwo turabizi, twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Twavutse nk'abandi, tubaho nk'abandi, dufite uburenganzira bwo kugira iwacu.